I'm an expert in special dietary needs. I will tell you a short story. There was a happy family, mom, dad, and 2 kids. One day, a doctor told them that a mom and 2 kids have celiac disease diagnosis, which means that they cannot eat anything. They cannot eat pizza, pasta, bread, sweets, cakes, nothing. Because all these things contain gluten. But luckily, there was an organization called Gluten-Free Experts that was able to teach the food producers how to make safe gluten-free foods. And now, this family can be happy again. They can eat their safe gluten-free foods. For this initiative, we need limited administrative and marketing support. And if you want to know more, please come and join me at my stand. Thank you. Ladies and gentlemen, my name is Raymond. I have experience in industrial design products, designing 30 years, 15 years in composite materials, 10 years in quantum physics. These hands, quite dirty, this heart and this mind has created many good things before. Now it's the time for a new project, which is new generation of bicycle. This young guy is very happy because he got from his grandfather the bike which he bought, grandfather bought 50 years ago. How is it possible? What is ideal bike? It's super light, it fits your body features, it's long lasting even through the generations, so your grandchildren will have it. It's affordable in price, it's very easy to manufacture, so trendy and stylish. Our bikes will be made of carbon, probably the cheapest one ever made in carbon bikes because of our unique technology we developed. Very fast manufacturing. The profits, first of all, will come from licensing and know-how sales, franchising over the globe. If you have an interest to have a little bit from more than $60 billion annual market size over the globe. By the way, Europe every year sells 2 million new bikes. You're welcome. Please come to us. Let's discuss. Добрый вечер. Меня зовут Ирина. И я представляю проект «Три кита». Это современная студия для детей и родителей. Теперь не надо никуда спешить. У вас все в одном месте. Дети могут заниматься вместе с родителями или отдельно от них, у них будет выбор. Мы предлагаем такие студии развития, которые будут преподавать педагоги квалифицированные и по новым методикам. На данный момент у нас имеется помещение, квалифицированные педагоги и программа курсов, а также мотивация помочь. Для полной реализации проекта нам понадобится ремонт помещения, специалист по акустике, по рекламе, а также современное оборудование. Если вам интересен мой проект, я прошу подойти к моему столику «Три кита». Спасибо. Шалом, меня зовут доктор Белкова. У меня проект соединения современной медицины с натуропатией, с натуральной медициной. У меня открылся центр, и я хочу открыть школу натуропатии, медицинской натуропатии, я подчеркиваю, потому что это связано с медициной, которая будет работать по методикам, разработанным в Израиле, я израильтянка. Я хочу привести с Израиля новые методики в Латвии, которых, к сожалению, у нас нету, которые я вижу, что очень нужны. Я приглашаю всех к моему столику, кто хочет развивать науку, кто интересуется здоровьем людей, реабилитацией и здоровьем.
Спасибо, всего доброго. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Alan, and today I'm representing the Student Online Co-op project. We are determined to solve one of the greatest problems with higher education in the 21st century, and that is students entering the job market practically with zero experience. So after investing thousands in education, actually students will enter the job market with not much to sell. The time has to be spent to participate in fresh graduate programs while getting no significant return on investment and while having to earn for a living and repay your loans, your study loans. Our solution is simple. We want to combine the academic assignments with the real-world tasks for students to become marketable and do not spend much precious time during their studies. So to succeed, right now we require the skilled web developers and partnerships with educational institutions and socially responsible businesses to get our first audience. If you have any questions or want more detail, please stop by our booth. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Елена Митричева, и я являюсь заведующей детского сада МОДА. В Риге проживает примерно 2000 еврейских семей. Из них 350-400 – это дети дошкольного и школьного возраста. Детский сад МОДА был создан еврейской общиной при помощи организации американской Джой, для того, чтобы еврейское дошкольное образование было доступно для каждой еврейской семьи. МОДА – это светский детский садик, который живет по еврейскому календарю и соблюдает все еврейские праздники. Также имеет лицензию государственную и находится в одном здании с еврейской школой имени Шимона Дубнова. На данном этапе для развития нам необходимо спортивное оборудование, грамотное посещение занятий у логопеда, спортивные книги и игрушки, особенно по еврейской тематике. Мы с удовольствием расскажем вам больше о нашем детском садике у нашего стенда. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я и моя команда в рамках проекта «Нигдор» хотим представить вашему вниманию своеобразный проект, первой частью которого является создание интернет-ресурса для туристов с особыми потребностями, с рабочим названием «Riga Flow». Детальная информация о безбарьерной туристической среде необходима для 10% туристов, полезна для 30% и комфортна для 100%. В 10% входят люди с явными особыми потребностями, в 30% пожилые люди и люди, путешествующие с детьми. И, конечно, для 100% и туристов, и жителей Риги такая информация будет полезна. Хочу добавить, что в данный момент схожего проекта в Риге нет. Мы предлагаем показать каждый шаг в туристическом маршруте, начиная от получения информации, заканчивая до отзывов о путешествии. Предлагаем вам стать частью нашего проекта, для реализации которого необходима юридическая поддержка, опыт в туристической отрасли и помощь в создании интернет-ресурсов. Еще раз повторюсь, меня зовут Александр. Будем рады вас видеть на стенде проекта Riga Flow. Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies par to, vai jūs jūtaties droši sabiedrībā, kurā jūs dzīvojat? Vai varat galvot, ka ne ikdienā, ne publiskajā telpā jums nenāks saskarties ar neiecietību, aizspriedumiem, rupju spēku, ka pret jums izturas ar cieņu? Mani sauc Karīna, un es nevaru atbildēt apstiprinoši uz šiem jautājumiem.
un es vēlos to mainīt. Mans projekts ir par atbilstošu holokaustu izglītību skolās, par to, lai cilvēki būtu atbildīgi, lai cilvēki spētu kritiski domāt un tiektos uz personisku izaugsmi. Esmu vēsturniece un Latvijas Universitātes jūrnieku studiju centra darbiniece ar vairāk gadu pieredzi arī neformālajā izglītībā, un es ticu, ka mācot skolēniem par holokaustu, izmantojot mūsdienīgas 21. gadsimtam atbilstošas metodes, var daudz panākt. Ja arī jūs tā uzskatāt, tad nāciet pie manas stenda. Good evening, my name is Marianne. The project Ecocenter by Villa Uskalni is being built on the land of 8 hectares close to Riga and is aimed at those who care for healthy living for themselves and their family. By Villa Uskalni is a meeting place of ecology and economy where we offer a wide range of opportunities for your leisure time as well as a wide range of educational events. We provide eco-resident services and much more. And first time in Latvia, you can see, touch and live in the novel symbiotic of ecology, traditions and contemporary living. If you'd like to collaborate, you are welcome at our booth and we would love to tell you more. Thank you. Labvakar! Vai jūs Latvijā 30% senioru no visiem iedzīvotājiem un vidējā pensija 260 eiro reāli, lielākā daļa no viņiem dzīvo zem iztikas minimuma. Ņemot vērā šos datus un kā atbildi mēs radījām Lūdi. Lūde apvieno sevī 3 lietas: senioru nodarbinātību, tekstila pārpalikumu un nevajadzīgu tekstila pārstrādi un ilgspējīgu dizainu. Lūdē seniori tiek apmācīti un gala rezultātā tiek radīti skaisti dizaina paklāji, no kuriem jau 200 kg no tiem ir aizceļojuši jau pie saviem īpašniekiem. Mēs esam apmācījuši 15 seniorus un aktīvi nodarbinām 5. Mums ir uzticējušies un mēs esam apguvuši grantus un mēs arī esam novērtēti gan Latvijā, gan starptautiski ar balvām. Un tā, lai vēl aktivizētos un pastiprinātu gan sociālā, gan vides efektu, mums ir patreiz nepieciešams plašākas telpas, lai varētu nodarbināt vairāk seniorus un viņi varētu arī aktīvāk socializēties, kā arī mums ir jāpalielina savu pārdošanas apjomi, lai mēs varētu vēl vairāk seniorus nodarbināt. Ja jūs gribat kļūt par daļu no senioru prieka, nāciet pie mums, mēs kopā darīsim. Paldies! Paldies mūsu dārgajiem dalībniekiem par jūsu pacietību šī pusgada laikā. Viss bija ļoti jauki. Godātie viesi, droši uzdodiet savus jautājumus New-Door programmas dalībniekiem un organizatoriem. Un jūs varat dalīties arī savos ieteikumos. Un mēs būsim priecīgi, ja jūs izskatīsiet iespēju kļūt arī par partneriem šajā projektā, jo mēs ļoti plānojam turpināt nākamgad šo projektu. Liels paldies visiem! Un tagad es lūkšu mūsu dalībniekus pie saviem standiem, un jūs arī turpat. Paldies!